Siphinde futhi sibingelele bazalwane nonke emakhaya endaweni zonke emhlabeni wonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyamvuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi ungumsindisi ukuphila kwethu yena yedwa sizehlukanisele yena asikakubambisisi konke ke bazalwane kodwa ke siyazama usuku nosuku and siyambonga uNkulunkulu lapha kuphathi 1 umfowethu Sithembiso ukuvezile ukuthi ke uma ngabe umuntu engekho emthethweni kaNkulunkulu inhliziyo ibamnyama so ke but uma ubuyela emthethweni kaNkulunkulu ubuyela ekukhanyeni bese uqala usuyibona la ungenze kahle khona since sidele konke okwalelizwe asikabi bikho perfect bazalwane ngoba sesisekukhanyeni okuyintando kaNkulunkulu okuyizwi kaNkulunkulu ukhanya kunguJesu Kristu nemiyalo yakhe so manje siyadaluleka siyazibona ukuthi hawu la ngisehluleka la hawu bengithi ngisindisiwe impela ngumntwana kaNkulunkulu kodwa hayi bengakamthokozisa uNkulunkulu ngoba sekukhanyeni yonke imisebenzi obumnyama bonke ongadingwa uNkulunkulu sekuyagqama kimi so ke samala ngisulweni sisemalungiselelweni uNkulunkulu uyasisiza impilo yethu yayisiza so sizoshare kanjena mhlambe nathi njengoba sibhizi sigeza ngezwi kaNkulunkulu so mhlambe na uNkulunkulu khona lapha ngakusiza khona ngalokho uNkulunkulu asisiza ngakho nathi so ke siyabonga kakhulu sidlulile part 1 nomfowethu sesiyabuya no part 2 egameni elihle lenkosi yethu Jesu ngizocela ukuthi akabengelela sisho igama lesibongo nanokuthi uvelaphi amen ngibingelele ubabukeli ndawo zonke abantwana bakaNkulunkulu umhlaba nje wonke ozofinyelela kule video kusasoyena ubhuti uSithembiso Dlamini ngiqhamuka endaweni yaseBergville khona la kwaZulu Natal endaweni nje kuthiwa iseRudile okay umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngimkhethile uJesu eyinkosi nomsindisi wempilo yami yes ngokweBhayibheli ngimvumile namamamukela then ngoba yena wasikhetha asimkhethanga thina kodwa ngimvumile mabe ngikhetha ngavuma ukuthi Jesu ngiyavuma ukukhethwa nguwe right ke wasindiswa waqhubeka phindwa usindisiwe waphindwa wadela konke yes ayike asiqhubeke ke baba ke no part 2 lokho kusenhlizweni siqhubeke nakho yes sigcine phi kambe bisisa kuyo incwadi yamaRoma chapter 1 besibheke lapha ku verse 18 siqale ku verse 18 sehla isihloko sakho lesi esithi ukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe yes izona zabezizwe zivele zi-under isystem ziyisystem okay engayona kaNkulunkulu futhi eyakulelizwe ekahle kahle futhi kahle la sikhuluma isystem nje siveza isystem okuyiyona le against uNkulunkulu iyonke nje ukuphila kwalelizwe okuyindlela yabo yokuphila isystem abathi bona inhle iright kodwa kuNkulunkulu iyini iyizono malithi iBhayibheli izono zabezizwe lokho abathi kuhle bona kuyini kuNkulunkulu kuyisono yebo okay kunjalo sigcina ukufunda verse 1 ku part 1 okay sibone siqale ku verse 23 okay siqale verse 22 bezisho ukuthi bahlakaniphile baba iziwula kuphathi 1 ivelile ukuthi ke bathi bahlakaniphile njengokuthi nje umuntu usefundisa ukuba yilawyer ngithi then isigebe si repair ogoga abawu5 sa repair ingane ezina 3 months ezo6 sabulala abantu abawu10 then sifanele ukuthi sijeze ejele bese kodwa ngenxa ukuthi sinemali sirobhe ibank sathatha u1 million sinemali then bese siqasha ummeli ofundile azommeli ecaleni bese simkhokhela lo mmeli and lo mmeli aliwine ini icala kusho lo mmeli unjani yena uhlakaniphile ngoba wena ini icala kodwa manje lo muntu ofuna abe uyajeza akasajezanga ohlukumeze wanyukubeza abantu ngesihluku emphakathini ukhisho ubani ejele kisho ummeli othunjani uzohlakaniphile kahle hle kanti uyini kahle hle kahle usiwula so ke lokho akwenzayo akubona ubulungiswa phambi kaNkulunkulu ukufundele and yena uzohlonishwa ukuthi abakhipha abantu ecaleni ukhomba ukuthi ngempela into ayifundile uyakwazi ukuyenza kanti kahle hle usho befundiswa ini isho befundiswa nje befundiswa amanga efundiswa ubuqili manje usezopractice that's why kubizwa kuthiwa into yakwa law ipractice so lobu buqili and uSathane ungiyise wani wamanga
so ke kusho ukuthi uzofundiswa amanga ukuthi uqede ukusebenzisa kanjani ukuthi abantu ukwazi ukubakhipha la ufuna ukubakhipha khona noma benzile isono ubula lobo ngoNkulunkulu and kuyisono lokho verse 20 okay ukubona nje lapho siyasho ukuthi umuntu nje ubuntu bakhe identity yakhe ile yaziwa uNkulunkulu onikezwe yona futhi yonke into masuyenza isiphambene noNkulunkulu kwawena useyena umuntu ingawo sithi sekuphuma ubuntu nje kade uyisho nje le example baba ukuthi umuntu uyamazi unecala kodwa yena uthi unemali so uqedile ukuphumula ubuntu ngaphansi kwakho uzohluleka ngisho ukulala ebusuku mawusaqala mhlawumbe umuntu nje ngiyena usuneso osekhiphisisa ethi sengiqale ngabulala kodwa uzohamba ngongcolo unembeze ekuhambeni kwesikhathi usho already utshethe uhlakaniphile kodwa usiwula ngoba already usuyibulele kwawena uyazi lento akuseyona akusekomini ingawo umuntu kuze kusho professionalism professionalism ifundiswa ukupractice le nto esiyenzayo ngaleso sikhathi esazi ukuthi ayisiyo thina but irole esiyidlalayo ngaleso sikhathi ukuze uzothi uphethe umuntu omdala emsebenzini uyamthethisa wenza yonke into uyazi uyahlahla ngona mina ngokwami ngiyahlonipha ekhaya ubaba nje umdala ubaba ungakawe nje baba ngiyamhlonipha kodwa mawusemsebenzini kuzogcina sekuphoqa ukuthi ngimthethise ngoba nami ngikuphethe izo zonke izinto engcolisa umuntu uzazela nje ukuthi umuntu nje kodwa uhamba inhliziyo yakhe bamnyama uhamba inhliziyo ngisho usuyikholo ugcina usukuvuma lokuthi hayi ngoba phela ngisemsebenzini nje kukodwa lokho ubula lokho kodwa utshethe uhlakaniphile uyabona so izo zonke lezi zinto ezivelayo ku system ukuthi isenza lento esingayona iyona kahle kahle uNkulunkulu nje into kaNkulunkulu ithina vele into esiyiyona kodwa iqediwe ngenxa yalokade sikugcisho sikufunda singaqhubeka ngoba izinto uverse 23 nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisane imizimba yabo baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade amen amen yabo nje la kuyavela konke kuvela ke nje nendlela yokukhonza ukuthi umuntu ukhonzela into ayithandayo uyikhonzela konke okudalwe uNkulunkulu aye kuNkulunkulu weqiniso okuyena ngobongekayo sonke lezi zinto lezi fola under ini ilapho uma usubheka ku system system kaNkulunkulu nje indlela yokuphila sazi uNkulunkulu yena yedwa nje oh yes uthi sikhonza yena yedwa kodwa system evumela yonke lento la ubona khona ukuthi system ezovumela konke ukuthi usemsebenzini wakho uyazi ukuthi hayi ukhonza ukuthi akusinkinga siyahlangana sonke asinankinga kukodwa lokho kuveza ukuthi usendaweni errong ngoba ngaphansi kwakho uyazi uNkulunkulu yena yedwa obongekayo and the system yalelizwe ithi baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga yes then iqiniso lithi uNkulunkulu uyena odala isibeletho umuntu then uNkulunkulu yena letha abantu emhlabeni but amanga thini uvala inzalo uyaprevent yabona usesamanye ama contraceptives then ukhipha isibeletho then baguqula iqiniso balenza ini amanga mawuqhubeka lapha nekuthiwani balenza amanga bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali so lapha kufundiswa ngokuthi kuhlonishwe ukhonza uNkulunkulu ophilayo isystem yalelizwe kodwa khonzwa ini okudaliweyo singuyini lento leyo ithombe yabona kusho ukuthi yonke into ekhona emhlabeni efundwayo efundiswayo then bafocus okudaliweyo bashiya umdalo walezo zinto kufundwa ngenyanga kufundwa ngelanga kufundwa ngenkomo yelwane kufundwa ngehlahla kufundwa ngayo yonke kufundwa ngamanzi kufundwa ngolwandle ngofishi kufundwa ngesibhakabhaka kufundwa ngokuduma kwezulu kufundwa ngomuntu odalwe uNkulunkulu kufundwa ngayo yonke into edaliwe bahlonipha yona kodwa bashiya bani umdali manje thina sisindisiwe kumele sishiye konke ukufunda ngokudaliweyo sibuyele sifunde ngomdali akhambisana lezo zinto yes uverse bani lesibona uverse 25 bakhonza unomdali ongobongekayo kuze kube phakade amen verse 26 ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo ileyo kukonke nje nako lezi zinto lezo prevent
kukodwa nje leli verse lithini ama lesbians ama lesbians netabana yebo yabona kuyangena ungowesifazane kodwa useni manje umuntu wesilisa umuntu wesilisa uzenza ini umuntu wesifazane hey then they've gone too far lokho kuthiwa ba extreme kulobu sathane thina masithi thina sidela konke kwalelizwe silandela uJesu Kristu bathi siba extreme ngoba sifuna uNkulunkulu ophilayo yena yedwa nemithetho yakhe noJesu Kristu indodana yakhe bona ke ngapha baze bahambe kakhulu kangangokuthi umuntu ayokhishwa ubuntu bakhe isitho sakhe sangasese ufaka maye umfana afakwe so intombazana maye intombazana afakwe so umfana then umuntu afuna ukukhipha amabele efuna ukuba umfana intombazana afake lo mabele mayifuna ukuba intombazana umfana obana benza lezi zinto ilaba abafundele umzimba womuntu odalwe uNkulunkulu bashiya uNkulunkulu neqiniso lokuthi lo umfana lo intombazana bashiya iqiniso bathatha amanga ukuthi lo ufuneke yini intombazana sengena umoya wemntombazane kaSathane kuye then bese beya kulabantu abafundile abangodokotela ama scientists bayomhlinza bashintshe bafake yini yonke into le alright verse bani ke manje verse 27 yes ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo kunjalo nje izo zonke intabane lezo zonke lezo bakhanukela labodwa manje and umthetho walelizwe nezifundiso zakhona ngoba bafundile imfundo yalelizwe banemali and badayise ngemphefumulo yabo kusathane kuma Freemasons noma Illuminati then if you know president baphethwa ama Freemasons inabayenzayo lapho baphasisa imithetho yokuthi ku right kusemthethweni ukuthi owesilisa galowani owesilisa lithi neBhayibheli nakhona lokho futhi kufundwa khona futhi Ngithi phela umuntu udalela ukuthi afunde. Yes. Njengo Adam nje kusule eqaleni uNkulunkulu nje kukhona amfundisa wona eqaleni. So umuntu uyayifunda leyo nto bese ayipractice. Yes. Ikhona nje lapho uzoqala ufundiswe nje ngama hormone. Kuthiwa ama hormone lo uthi wesifazane kodwa kube ngathi wesilisa ngenxa ama hormone akhona hormone eshodayo noma khona hormone ephezulu. Okay. Uyabona lapho uyagxishwa oqala ukuthi uzokwazi ukuthi ubone ukuthi hayi vele ngoba mina ngingakunemizwe kanje kanti lutho kufaka imfundiso kaSathane ezokushintsha. Lo muntu esikhathi esesibhedlela ube Jehova kanti isikhathi Jehova khona ama chemical afakwa kuye azomenza ayifile njengani njengowesifazane ngowesilisa then mase ehlola bese kuthiwa hayi ama hormones sefunda lapha so that lento ayifilayo ihambisana nalokho afundiswa khona bese emukela ukuthi kuyiqiniso kanti into abayenzile bona bamthakathile ngokumjova nokudla okudliwayo kulesi sikhathi kunjalo futhi kuthakathile then iyo yonke lento eyisono eyobusathane okay all right verse 1 verse 28 nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele begcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe greediness nobubi begcwele umhawu jealous nokubulala njengoba behosholiziswa njena bepreventa yes nokuphikisana nenkohliso njengoba bekhohlisana nje indaba ayifunda lelizwe ukuthi right nobuqili nokuhleba beyizinyivuzi nabazonda uNkulunkulu nezidlova nabazidlayo nabazigabisayo nabaqambi bokubi nabangalaleli abazali yes konke nje lokho mawubheka indlela esiphila ngayo leya system yaleli yona nje indlela esiphila ngayo endimukelekile kungena konke le nepolitiki uyayibona yeah kuphi yaphikiswana kwenziwa zonke izinto lezo yini enze konke lokho ukuqhelana noNkulunkulu akekho yabo nje iningi angekufuni ukuthi ngisho kanjalo yabona basusu ufunde kakhulu abantu abafunde kakhulu bahamba bazi ulwazi abanalo begcine bebona behlakaniphana nje ukuthi asikho isidingo saNkulunkulu ukuthi ngizofunana uNkulunkulu ngiyakwazi ukwenza ukuthi ngiyakwazi ukwenza ama atheists ama scientists professors doctors yes andibamba ngisho usindisiwe usumazi uNkulunkulu ngenxa ukuthi kwandi ukuhlakanipha kwakulelizwe ugcina uyiphika nje into kaNkulunkulu kalula ngoba manje usufaka kakhulu wagxishwa lokuhlala ukuthi ngokuthi ngihlakaniphe ngawo umuntu kanje ubiza ngegama onikezwe yilo onikezwe lona yilelizwe yes ugcine ungasamfuni uNkulunkulu ukuthi wena uyamthanda
umzona kodwa ugcina usumzona ngoba phela uphikisa lokho ayikona ngenxa lokho wena usukhule kuko ngala usho ngomlomo ukuthi unomntwana kaNkulunkulu usindisiwe kodwa uyamphikisa ngezinto oyifundiswa uvuma ukuthi ufundiswe zona ngemsebenzi oyisebenzayo ephikisana noNkulunkulu nehlambalaza uNkulunkulu kodwa unothanda lo msebenzi osebenza yes nje umzonda kahle uNkulunkulu uyamzonda ngempilo yakho yonke ngoba manje konke okusebenzele usuqoqile kwakulelizwe nempilo oyithandayo ethandwa inhliziyo yakho ugcina isikwenza manje ubone ngathi akukho right ukuhamba noNkulunkulu nje yedwa ngisho usulizwe uqinisa ube resistant uthi hayi ngeke lokhu kumzonda uNkulunkulu okukhandwe isystem hayi ukuthi wena but isystem okuyo ekugxishe yonke lento wena wavuma and wayikhanukela futhi verse bani verse 31 nabangenangqondo nabangathembekile nabangenaluthando nabanganesihawu abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa abenzi lokho kuphela kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo kunjalo nje isystem yonke le yasezweni indlalekile la okuningi kwawo sikuthole konke almost konke okwenzakalayo ezweni njenganamhlanje uNkulunkulu kukodwa incwadi yakhe masikuthola encwadini yakhe engcwele ukhombisa uNkulunkulu usivezele livini ngaphambili alright ngakho konke yiko konke okwenzakalayo itabane malesibiyeni konke lokho sikwenzayo even ukumzonda uNkulunkulu kukhona kithina akekho umuntu othina enhlizweni yakhe mina uNkulunkulu angimfuni kodwa kuba ngezenzo zakhe ukuthi siyambalekela simbalekela ngezinto esifunayo lezi ezigxishwe ile system ukuthi kubuka ngathi into eright kubuka ngathi ku right nje ukuthi hayi kumele ngibe ngcono kunomunye umuntu ngoba phela sengisebenze kakhulu ngafunda ufundiswe yini le nto ezimele ukuthola lo ukuthola ngala ukuthi wena usu achieve kakhulu uya deserve ukuthi uhluke kwabanye usukuleli class wena uzohlezulwa nalo ngisho usumntwana kaNkulunkulu uhlezulwa nalo ukuthi ngizosehlisa kanjani ngoba ngala already uphakanyisa so izo zonke lezo zinto esithi ziwukhula okay ziwukhula kuthina kumele usiphume ongakakholwa akayibone na impilo yakhe abone ukuthi akhambi kahle udinga uJesu okholwayo abone ukuthi ngiyamthanda impela uJesu ngiyazizwela ukuthi ngiyamthanda kodwa ngisendaweni errong iyithelo ngezizize zivele yikho konke lokho esikusho ukuthi asideleni hayi ukuthi masithi siyadela kuukuthi siyajaja siyaphikisana kodwa ukuthi asikuze siphelele sibe ngcwele uNkulunkulu asidele konke okulelizwe siba abafundi beNkosi simlandele na yedwa akusikhona ukuthi isifundiso nje somuntu othile esidoctrine umuntu othile noma icult but sibuyela ekukhonzeni nokuhlonipha uNkulunkulu ophilayo lokho kufanele sikhombise ngezenzo ngempilo yethu ngelifestyle but asikwazi ukwenza lokho singaphansi kwesystem yalelizwe ngoba ifundisa ngokuphambeneyo nentando kaNkulunkulu kunjalo yes kungena zonke lezi zinto ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ama actions hayi into ifeeling ukuthi uzwa nje lo feeling okay kanje ukuthi uthando inkosi kwayo inkosi isitshela ukuthi ongithandayo ugcina imiyalo yami uyabona ukuthi ukusho ungazi ukuthi ngiyayithanda inkosi kodwa isikhathi ungayigcina imiyalo yakho already awuyigcina awuyithanda ungathi ngiyamsaba uNkulunkulu kuthi uqala ukuhlanipha umesaba uNkulunkulu already sho uma ungamesaba usiwule ilwathi sikuveza la okay already usiwula uma ungayigcina imithetho kaNkulunkulu uyisiwula kodwa wena uthi njani uhlakaniphile and lelizwe wena kuthi uphuma number 1 uthola ama distinctions lelizwe and liqashe lineze imisebenzi ephezulu hole phezulu kakhulu uphume nje uphele entweni kaNkulunkulu ngokwalezo uthi uhlakaniphile and wena wegcina imithetho kaNkulunkulu ngokaNkulunkulu yini uyisiwula yes awena uzazi nokuthi uyini because phela ubuntu bonke buhlangene nje ezweni laNkulunkulu uthola khona ubuntu bangempela ubuntu bangempela ukuthi umuntu yini lo eyenza umuntu izo zonke lezi zinto aphila ngazo izahlulela ayithathayo zonke izinto ena uzuyithola ezweni uzothola lokho okungenza umuntu ingakho uzobona sesize sifanekise ukuthi useyisilwane usewukuthi ngoba siyabona ukuthi akuseyena umuntu ubani wenenhliziyo enhle wenenhliziyo enhle ubani engakafundi ubani manje akasasazi ukuthi siyini ingane useyibotha ungcono ingane yameyilalela ayisinele yafunda sekwinto bazasho ukuthi umuntu eyingangenjena ngishintshwe umsebenzi bayahlupha abantu emsebenzini ngishintshwe isikole bayahlupha abantu ingane esikoleni kunjalo ufunani lapho ususindisiwe ngoba ususindisiwe usuphelele noJesu Kristu uyikho konke kuwena
yabo nje izinto ezenzakalayo emsebenzini kuleli izwe indawo zonke futhi hayi ukuthi kwi-company thizeni noma kuphi yonke indawo kunenzondo egcwele kunokuphikisana kunomona na yonke into kunokubanga lapho ngisho umuntu yena ethi uza ngenhliziyo enhle igcina inhliziyo yakhe iba mnyama naye igcina sefunda isiba yiphili ukuthi kuze ngisurvive la kumele ngi-adapt ine nami survival of the fittest inhliziyo ibe ngcono ukuthi nami isinkwa sami bayathakathana babonazelana so izo zonke izinto esithi izwi kaNkulunkulu asisho ukuthi abantu abakholwa kuphela nawe wena ongathi ungakasiboni isidingo saNkulunkulu so uma uhlolisa impilo yakho njengamanje uyabona ukuthi ngiyayidinga inkosi ngiyayidinga because uma uhlolisa nje inhliziyo yakho iyodwa nempilo yakho uyabona ukuthi akuhambi kahle yini lengigqilazi kangaka indlela ophila ngayo nayo yonke into kuyodwa i-judgment kuwena so yikho konke lokho sikuvezayo ukuthi hayi inkosi senzele umusa kulezi ikhathi ungikhumbuza amaGalatia chapter 5 verse 22 and 23 izithelo zikamoya izithelo zikamoya yini uthando 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 uthando luyabekezela uthando luyifuneli okwalo lapha emsebenzini uyifunela wena iposition engcono uyabona uyifunela wena impilo engcono yonke into about you uyabona yonke into iconcern wena not umakhelwane so uma umakhelwane promote lapha emsebenzini uphatheka kabuhlungu emva lokho uyamhleba kubhaliwe ukuhleba lencwadi lesifundo ukuthi uhlebana then usuyamhleba and usufuna ukubona ukuthi liphi iphutha nalo and uma kube ku-interview uyibeka wena ungcono engengcono omunye everything is about you selfishness and awuneliswa greediness kubaliwe konke kule ncwadi oyifundile mfowethu kukonke nje ukuphikisana politiki konke lokuyisystem yakuleli bayabulalana bezepolitiki ngamazwi iqala bahlambalazane kubhaliwe konke lana bathukane ngeenhlamba emva lokho badubulane baqashe inkambi yabona nje basikhuluma kanjena khona abantu abacasukile abakhuluma kabi basikhulume kabi then bathuthele emva lokho bayahleba emva lokho bazothatha action bethe bayalwa yonke into ebhalwe la indaba ayiprotectayo indaba ayidefendayo ilempilo yesystem yaleliso ishintshe nje indlela umuntu ayiyona amenza into angakazazi ayibona yisona konke lokho kuyisona so izo zonke lezi zinto inkosi ezambulala ngesikhathi samanje ngesikhathi sayo somusa this is so powerful sizibone sizihlolisise ukuthi ngisho kade ungakakholwa ubheke nje impilo yakho uwedwa unoma sowukholwa phinde nawe ubheke futhi impilo yakho uwedwa nje ubone ukuthi hayi akusiko mina inkinga ukhula olutshalekile kimi bese uyaphuma lapha ukuze ukwazi ukuthi uphelele ngoba phela enye into inkosi iyona esazayo izizwe esaziyo iyona esaziyo njengalapha kumahubo nje ngize ngabhala lapha uqale ku13 ihubo chapter 1 chapter 1 umahubo 1:3 ngcono ihubo elijwayelekile yes balaza abantu yes ihubo 103 so verse 13 no 14 okay verse 13 alright ifunde kanjena bazalwane njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu uyakhumbula ukuthi siluthule lokho ke kuzivezela ekutheni uNkulunkulu esazi uyasihawukela masimesaba uyasazi even ukubunjwa ukuthi uyazi even inhliziyo yethu ukuthi iwumkhohlisi iyazi yonke into ingakho esinikeza ama-advice ukuthi yenza uma uthi uyabheka nje inkosi uJesu ifike ucheck yenza ukuthi uma uthi uhlaselwa mhlawumbe ngelingethi pride ithi thoba zonke lezi zinto isuke iprotector wena ukuthi uzonqoba ngami hayi ngokwezwe lokho okufunda ezweni so ingakho kuthiwa abantu abaphume kwi-system asiphume kwi-system hayi ukuthi singene ezulwini nge-system ukuthi siphume kwi-system kodwa singena ngoJesu Kristu ila sizosizakala khona ukuthi sizozindla ngayo kuphela ukuze sisizakale ngenze nje example baba uzongisiza ukhona lapho inkosi yayisizwe Israel wayo ngokuyitshela ukuthi ingaganiselani nabezizwe yayiprotectana labo inhliziyo zabo ukuthi bengagcini bemphendukela uNkulunkulu wabo ngenxa ukuthi beganisene nalabo abazobafundisa ongabona kaNkulunkulu ba-compromise imithetho kaNkulunkulu ngoba phela unesithando sakhe ngabe bezizwe sonke manje kufanele compromise nalweni abathanda uNkulunkulu nabakhe kuleli izwe leyakhuzana then sefuna manje abumukele wenze kanjalo phela kuSolomon ngithi manje uyazi even inhliziyo ethi iyaguquka kalula uyazi uguquka inhliziyo uza kutshela ukuthi ungenza ukuthi uze inhliziyo yakho ingamnjani ingake sitshelene inkosi ukuthi singalithandi izwe nezinto zayo
bese lithi thandani inkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo. So inhliziyo ethi ingabi nayo enye into eyithandayo kuphela kube uNkulunkulu ophilayo umdali wamazulu omhlaba. Kusho lapho kodwa kuvikelwa thina ukuthi siyamfuna uNkulunkulu futhi siyamthanda and siyadinga ukuthi simgcine kithi noma thina sizigcine sikuye. Siyafikela ukuthi singasuswa kuNkulunkulu ngoba ikhona ipossibility enkulu ukuthi sisuswe uNkulunkulu. Okay, so kwathina siyamfuna hayi ukuthi asimfuni futhi siyamthanda. Abantu uma uhamba nje la amthanda bayamazi futhi bayazi ukuthi uNkulunkulu owadala amazulu omhlaba. Kodwa kugcina kubanjwe lo msizo wenze njani kodwa sizophila kanjani zonke lezo zinto lezo uma singathathi futhi ama-advice enkosi inkosi ithi dela konke. Okay, iyasho ngamabomu even noma inengcebo kwabanye ithi dayisa ukuze uzokwazi ukuthi uphelele because iyakwazi ukubunjwa wakho ingabikho into ezokuphazamisa ingabikho into ezokuphazamisa uyinakele yona. So izo zonke lezi zinto lezo ngomusa wenkosi ukuthi hayi ukuthi sesibambe konke kodwa izaluleko zenkosi izona ezisiza ukuthi sisondele kuyona ngoba iyakwazi ukubunjwa kwethu. Siyakhumbula nje siluthule asilutho ngomthetho emehlweni nayo. Manje yonke imithetho eshaya inkosi ivikela thina. So yiko nje ukuhamba ngalelo luleko ukuthi ubone ukuthi inkosi ingadvise kanje yona iyazi even inhliziyo yami njengoba ubone sesibambekile ngisho abakholwayo sesibambekile kulesi system ngenxa yenhliziyo seyiphendukile inhliziyo zethu le kade kuthiwa sigweme singalithandi izwe sesiyalithanda kwenzakalani kwehle kumlaleleni uNkulunkulu yakade sikhuza ukuthi asingakwenzi lokho ngoba beyazi inhliziyo yethu. So yiko konke lokho. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi obekukhona enhlizweni yakho usukhiphe wonke. Sisekuphumile umusa wenkosi. Amen. Ujabule manje. Ujabule manje. Mhlambe ke sesemaphethelweni iseluleko sakho singathini? Mina samje iseluleko esiqhamuka nje ngaphakathi. Ingakusho ukuthi isikhathi ukuthi sibone sonke siyamdinga uNkulunkulu. Umuntu lapha ekhona akabone isidingo sokuthi uyamdinga uNkulunkulu. Yes. Uyamdinga nje uNkulunkulu ukuthi ukuphi ngikhuluma nomuntu ozizwa eqhilazekile kwisystem nozizwa imfavor sonke egcineni siyamdinga uNkulunkulu. Okay, siyamdinga kakhulu. Amen. Asimamukele uJesu eyinkosi nomsindisi siphenduke senze lokho akushilo ukuthi asikudele konke silalele yena. Yibona la sizoba safe khona njengoba esho nje uyazi ukuthi hayi umthanda ukhona kodwa uma ungakamlandeli ungakadeli uzoba nokhulu oluningi. Uzokuvimbela ukuthi ugcine ungasakwazi ukugcina amazwi akhe ungasakwazi ukugcina intando yakhe. Uyamthanda impela kodwa uthe yena awungithandi ngokuthi uyasho nje. Yes, uzogcina amazwi ama umthanda ene okunzima kuukhula kuwo wonke umuntu kodwa umusa wenkosi yiloyo ukuthi izaluleko zakhe izona kumele siyiqaphele sidele nje konke. Amen. Balaleli siyabonga kakhulu bazalwane nonke emakhaya sicela ukuvala ke ngoba bekuyingxoxo dialogue ithina sobabili ngokusizwa inkosi ngokuholwa inkosi. Ngicela ukuvala nami ngalelizwi uMatthew chapter 7 verse 19 to 21 noma 22. Right, yilona lowo muthi ongatheli izithelo ezinhle kusho ukuthi uyayithela izimbi uyakunqunywa uphonswe emlilweni. Ungumntwana kaNkulunkulu kodwa uyithela ithelo ezinhle ngoba nje bese sikhulumile njena ithelo zonke ikhona uyithelayo lezi lapha kule ncwadi lesifunda amaRoma chapter 1 from verse 18 to egcineni. Now verse 20 njalo ke niyakubazi ke izithelo zabo. Verse 21 asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Not intando yesystem elezi intando kaSathane not intando yezwe kodwa intando kaBaba osezulwini. Ubani okhulumayo uJesu Kristu owafa wavuka. Verse 22 abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amademoni ngegama lakho senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina benzi bokubi. Ngalokho yilona lowo wezwa lawo amazwi awenze uyakufaniswa nendoda ehlakanipheleyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Then uma umuntu ekhipha amademoni ngegama likaJesu kusho ukuthi uyakholwa egameni likaBani. Inyanga ikhipha amademoni ngendlozi lakuyo nangendlela eqeqeshwe ngayo eminyangeni besintu. Udokotela ukhipha izifo kumuntu ngendlela eqeqeshwe ngayo udokotela. But okholwayo ukhipha amademoni egameni likaBani likaJesu. Kodwa ithi inkosi uJesu uma bethi bakhipha amademoni ngegama lami baprofeta ngegama lami ngiyothi angibazi. Benza imisebenzi yamandla ama miracles signs and wonders angibazi ngoba bebenza imisebenzi yobubi.
lena ke baliwe kade sikhuluma ngayo ku part 1 na ku part 2 ngokwencwadi ama Romans chapter 1. So ke ithi Nkosi uJesu ke iyaxwayisa ngomthetho lana ithi abaningi bayakuthi kimi ngalolu suku Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senze imisebenzi yamandla eminingi ngegama lakho na khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina benzi bokubi nina who practice what is evil nina what you do what is evil professionalism your practice your work your job your employment yalelizwe isono imbi phambi kaNkulunkulu so yothi uJesu anginazi akusekhona ukwahlulela siyaxwayisa usangaphenduka nje umfowethu esho ukuthi uyaluleka ukuthi siyamdinga sonke ubani uNkulunkulu siyamdinga uJesu Kristu senze intando yakhe senze inyalo yakhe sambe ngentando yakhe kuphela sisela emhlabeni so that uJesu ke mayesilanda sambe sekhaya izuluba singena ngaye kuphela ezulwini siyabonga ke babukeli ngothando nje lukaKristu siyanthanda nonke in Jesus name amen.